Tleliniki ya Klerksdorp ke nngwe ya ditheo tsa pholo tse di botlhokwa. Fela bo-mme bana bao ba tlhokang gore bana ba bona ba entiwe ba ile ba busediwa morago. Bana ba bona ba sa entiwa. Baoki ba ba boleletse fa ba feletswe ke melemo ya meento. O ile tleliniking makgetlo a le 7 mme a boa a sa thusega. Since birth, she never had any vaccination. Because every time when we reach the clinic, they will say to us, sorry, they are out of stock. We must phone. My frustration is, this little girl don't have any protection or any vaccination at all. Jaaka bo-mme bana ba le bantsi, mme mogolo o na le poifo ya gore go ka runya leroborobo la mookonyane wa kwa Germany kana Polio e tla tlhaselang masea a le mantsi bao ba sa entiwang. Batlhankela ba tsa pholo ba dumetse fa go na le kgwetlho ya tlhaelo ya meento ya bana go ralala naga. Re kopa gore ba re inele matsogo mo metsing se se tona thata ka moento wa bana go gore ga go kotsi thata yalo go a kgonega gore ka ba na letsatsi le lengwe letlhale lengwe ra re tlanka letlhale le leng gore tla be re siame. Batsadi bao ba nyemileng moko ba re meento e mengwe ya malwetsi a mangwe e tshwanetse le yona go tseelwa tlhogong fela jaaka meento ya COVID-19. Mpho Lepedi wa dikgang tsa SABC, Klerksdorp.